Kemburo dino wakiona uria gitari nigetha yukigitirire muthaiga. In fact eno tunemunene muno makiria cause things are slow and thick. Na ni miena yeri ndiamenete kurathie na mbere ni andu aria marathie Nairobi na aria maraimana Nairobi as well, especially ha around muthaiga. Koguo wewe mwena ucio wa Kiamburu ndungihota kuhuthira an alternative route kana route ingi kana ukihote uki exercise patience kana ikorwo kire ngari ni okui wa muingi ukihuthira nduthi no hote gukorwo gitwika wega tondu ni gukinyitanite muno uthare mathaa maku twagiuka all the way to Kiamburu ndu ni gukingira mwena wa Nairobi ukihuthira hara no ukihuthira Thika Road othe gitagwo Thika Road ho wagikinyitana igoka ukaingira Professor Wangai Mathari Road ni haria mwena wa Forest nditigaoneka tiga gicigo kinini muno kina kunyitana hau gwi sawa. Turore mwena wa Limuru Road gugitarie atia na Limuru Road haha ikinyitanite ni haha it's haria yes ni haria Parklands Avenue koguo ni second Parklands Avenue haha ni haria maybe kuruma Aga Khan agona eno ni fetro ya Ola koguo kuma Aga Khan gagioka gikuruka hau ni hakoragwo na cukuru na of course ni undu wa thoko na to junction faraisho feeder roads koragwo cigikinyitirira cikigira hau ni ikoragwo igigituma hakigia na kunyitana kunene, but apart from that gutikire na oru mwena ucio wa Limuru Road wagioka wagiitirira ndigetha ukiwingira mwena wa Nairobi gakina haha ni mwena wa Parklands haria mwena wa Jinjo Kipande kugotiro ni Globe Roundabout konigana wikuru muno andu a Muthithi haria Westlands muroneka mwe sawa na muthi surprising. All right, twakiingira kuria mwena wa Uhuru highway uko ni mwena wa Wayakiwe riu nigetha tukiingire Wayakiwe akioneka Wayakiwe it's a little clear no haha haha itegerera kwiraga kaingi Wayakiwe ni nyitanaga ni undu wa kuria haria inyitanagira na expressway haria ukoragwo hitha ngari cikiingira expressway kana cikiuma expressway, but Wayakiwe ndironeka njuru muthenya wa umuthi ndironeka ikiri na kunyitana kunene muno ha gwithira nikinyitana ni undu wa expressway haha gwiciria ni haria iragithie igakinyita na koguo iyo ni kindu gigwitwo Wayaki way noguo niguo gigitarie tugagiuka na ririkana o turia gukumenyithie ni kuri na kigomano kinene muno kirakianjiria muthenya wa umuthi kiagie maria maturigiciri kana gigirie ra gwitwo Africa Climate Summit kugikihota he fara hinge by the way na ni tugukiona hihi fara icio igieke affect maundu maya twa fara-ini ya University Way fara ya University Way nigetha ukorwo gikiuma na gikikira Nairobi na ni akiona iko kumwe kwathi gukanyitana gwacoka gweka gwatiga koguo uguo niguo nayo igitarie ugoka all the way nginya haria Kenyatta Avenue area roundabout koguo uraingira na urakiuma nioneka haha ni hakinyitanite muno makiria tuthiete nigetha tukorwo Harambe Avenue ni rakiona mwendo ni wa pole pole mwendo ni wa aste ni okahora Parliament wa farafara icio na farafara icio gwicire ni imwe iria ciratukaga ni gukorwo igikihigwo ndiake me hika na kunyitana guku ni kundu ni undu wa kindu gigwitwo hi gukorwo magitondu kiomarikwe kaudi akite gikuru muna wa KICC Haile Selassie roundabout vena utunene muno makiria ukigira na ukiumana town guku ni mwena wa Uhuru highway nigetha tugithie gucia tukigira kuria farafara ya Mombasa Road na akiona gukina kunyitana kunene muno makiria. In fact guku ni pole no turiathoga ni kuria mundu niko kwa jam na kam farafara-ini ya Uhuru highway na ririkana gukuna ni gukiri ginya na express kugukire kuno hote gukorwo gikiurira ku farafara ya Rugongo Bunyara roundabout na no wakiona uria gitarie haria ukuona ni yellow ni athongo hanini wona red ugakimenya ni mwendo wa pole na ona yo no wakiona hau gukiri na farafara iragithie ikinyitanite muno makiria
tugagithie tuthiete haha ni roundabout ni kuna haha ni haria Lang'ata ukiingira mwena wa Lang'ata ni urakiona na gukiuma kwina icigo ikiri na traffic jam nene muno makiria yes Mombasa Road uguo niguo igitarie mwendo ni wa pole pole no kahora koguo mwena wa Mombasa Road ni ugufatara ku exercise kindu gitwo patience kana tereri nigetha tukorwo Lusaka Road nayo ndirenda kunyitana kunene muno nironeka kuna areas very clear kugwa ndama mona wa Lusaka Road oyuka haria roundabout ni Dunga Road all the way kugwa tironeka kana kwina kunyitana kunene muno kwa gari kana gutioneka kwina kindu gigwitwo traffic jam ona haria Enterprise Road all the way roundabout ni kuroneka kwe very clear ni kundu gari irathie ithiete kugo kou nduri na challenges cia kindu gigwitwo traffic jam no andu hakinyite no hanini hau Lusaka Road kugo ukire ku ni gifata haha ni mwena wa industry area hari ogwari wogoka okete Jogoo Road na roundabout of course City Stadium goka Jogoo Road no akiona uri gitarie Jogoo Road ikarekania igacoka ikanyitana ikarekania igacoka ikanyitana koguo Jogoo Road ni mwendo wa aste agikorwo ndurathonga ni guthie kahora na akora mena wa Landis Road na kuona wakiona uria gugitarie kwina icigo nacio iragithie igakinyitana otho hanini igakirekania gathonga ningi igagithie ikanyitana orege uguo niguo mwena ucio wa Landis Road naguo ugigitarie igaturehe ginya hau roundabout na gwako icigo imwe nacio igathie igakinyitana muno makiria ugagiuka all the way nigetha riu gikingire mwena wa CBD Ronangala na kukungi guothe uguo niguo gugitarie kuguo uguo niguo barabara citu igitarie rucini rwa umuthi kuguo we urakiumagara kuma icigo itiganite ukimenye uri gukorwo ugigifanga nigetha ndugagikorwo gikinyitwo ni gukinyitana kunene muno kwa ngari ririkana tugundagitandie kwina bara igikoretwo igikihingwo ni undu wa kigomano kiu kinene gwitu gia summit kuguo niwe gugitarura gukiagiriire tugikinyia hau gukirora bara citu tukorwo tugikinyukia mwana uri ungi nigetha tukorwo tugikinyukia ikereka ria kayuka ruriri ko tugukweria maundu magitiganite tugirite makirititie gwikinya nigetha tukorwo tugikirika na njira ndikiricigie uteti na utongoria kugo kwa ihinda riri gunegereria maina kihumo mwaro agithie na mbere na gututirithie ndukae guthie haraya na nici handa tha igiri no ndigicoka tugithie na mbere na gukeraniria no kwa ihinda riri ikereka ria kayuka ruriri